الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا نفوت كدرس من تفسير سورة النساء. هند إن شاء الله كفوت تطلعين كوي آية إن وندما تشابنا إجاكو قال دالي يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. هذا كنا فوق تطلع. كنا يفوق تاد درس من كسون كبه جوجين دين درس من فقه دون في عنده القرآن أنكون هرتوري أدفت هديت. بمعنى القرآن كان يكلك هاتولا. Sikodon dari da tuma fuɗɗi to dawo kadi atawai halaka hattuno da don e halaka fuɗɗi to da don atai hino wodi ko jogindiri si en dari darsu men feƴƴu don enen wonde makka derol landi torowol ga alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitabi yasharuna ad-dalalata wa yuriduna an tadillu as-sabil. Si en dari do Allah ko dum noddiri do himbe defte ben inni ko onon yo okkabe yoga e gandal do non Allah hande ko fodi totoden do inni ya ayyuhalladhina utul kitaba okkabe defte aya feƴƴu don o inni okkabe yoga e faamu do inni okkabe defte ko to teddungal ngal buri dudude kako inni do ya ayyuhalladhina utul kitab kono himbe okkabe defte amma darsu mo janguno do ko ono yo himbe okkabe yoga e faamu ono mo faamani deftere den fo ko seeda faamu do yerkum faamu don kun kadi yerkum faamu don kun sali don kun gollitirde jakanandi aya feƴƴu don ko hoynde aya o do ko duñugol be fiino be gomdinira ko aya je gote kono oya aya to Allah ini kono yo okkabe yogga e faamu on faamano hay deftere mon den fo kono yerkum faamu don kun kadi sali don kun gollitirde don andi don ko hoynde no ya ayyuha alam tara ila alladhina utu nasiba min alkitab yashtaruna ad-dalala donc fi amajere ko dadi donc hoyde Allah indi be kono okkabe yoga e faamu sali donc kadi gollitirde faamu hande non ko foddi to den odo aya noddu be fiyo be gomdi haray si tay woni enen wada nay do enen ada titre ko ba'd al-mumarasat ba'd al inna wada mumarasat as-sayyi'ah haray ko yoga e golleji mabbe bonni yoga e faggitande mabbe bonde yoga e piiji dibe wadi eden en jangino wonde ma okkabe defte ben sinama okkabe be defte be hidandi ko anda saram ko ben e al yahudiyan ka ben faada okkano be defte jonno haray ko faarete ne jangude ko fi al yahudiyan ka ben faada e de ayeji do yoga e jikkuji bondi dibe faggitino e jamanu nulado sallallahu alaihi wasallam ko dum don hande jangeten ka ayeji Allah noddi be non ya ayyuhalladhina utul kitaba kono yo ben dare ado kadi Allah noddi be nida ya ayyuhalladhina enino alladhina daiman si yewtama ko mumugol yewtere den fiino jama on jentoro bimana si halaka inni sabu halaka no asella no ya ayyuha hara alladhina ko arani ko mumugol yewtere den fi en fo yen hebilo anden ko si minni do joni ko haray ko ayyo kari faamorta ko non hay goto andata ko mo nodda si tawni mi wolali inde makko ko dum Allah dali ya ayyuhalladhina kono yo ben utul kitaba okkabe defte en inni ko aliya wahudiyanke en faada do aminu gomdine bima nazzalna e ndende men jippini jonno ko Allah e hombo jippini alquran ko Allah tu ko fi non hon woni ndende men jippini on nali ndende mi jippini min inden do ko teddingol fiyaki alquran de tawde alquran on ko Allah subhanahu wa ta'ala kanko jippini de o jippini o inni o jonni de sayyidina jibril yo sayyidina jibril jonnude nulado ko dum wadi Allah tigiri mawnini fi alquran o inni nazzalna de men jippini ko min tun jippini de kono ko min jippini de jonni jibril inni jibril ya jonna nulado jakabe andi tawnede ga inna addugol do damir tawa damir on haray ko no mufti fu dum don ko teddingol alquran on teddina fiyake mayre Allah subhanahu wa ta'ala kadi teddina e hore mudum woni nazzalna men jippini de musaddiqan Allah inni on dum kono yo himbe defte gomdine jakabe mi andi do honno Allah subhanahu wa ta'ala rerdin do himbe defte ben ni onon bebe men okki yoga e faamu sabu enen jangino non onon be men okki yoga e faamu alquran
ene onon on gomɗintande alqur'ana re pellati ɗon andi faamu ngu heɓuɗon ngun lurraki nde deftere nde muhammadu woni ene noddude fi muɗum yo jokku wiɗo ayeje ɗen no yaadi ko onon yo okkaɓe alam tara ila alladina utu nasiban min alkitab ko onon yo yimɓe defte okkaɓe yoga e faamuji e nder defte jippiɗen e moɗon aminu gomɗine kono salamtoɗon gomɗino ɗen defte ɗe tawata on jangi on faami on andi sifaji nulaɗo ɗin sallallahu alaihi wasallam ka defte mo fof hiltoɗon kañum kadi sanoɗon ɗe musaddiqan nden no hawrodiri nden no feppudi nden no gomɗini lima ma'akum e nden deftere wondude e moɗon bimana nden deftere jippinde e moɗon ɗo kañum kadi hiɗen hani faamude o tabir ɗo lima ma'akum ma on ɗo ko e deftere nden hoti haray hinde hawrodiri lima e nden deftere ma'akum wondude mo jonno ko ɗo ma faala ɗe faamude o ma ɗo si Allah inni Allah innani wondema deftere nde min jippini e moɗon kono hinde woɗɗiti on ma'a kon ɗum firti ma'a ko wondude bimana hunde nde tawata haraɗa jogi Allah inni onon on gomɗinta nden deftere alqur'anare nde tawata deftere jippinode e mon nden naafi ko tariha mayre lanɗon naafi ko goɗɗum nden heno jungo mon tigiri tawata nden ɗon no hawrodiri e nde jippiɗe ɗa jaka mi andi waɗugol o tabir ɗo ma'a ɗum ɗon jonni hon ɗum wajhan balaghiyan manam jonni wajhan balaghiyan ma'a on ɗo si ma'a on ɗo arano hiɓe jogino defte kono hiɓe wawno en noon ɗum na menen jogiiɗe ko mama soroɓe amen jogiiɗe min anda konto ɗe woni kono Allah inni ma'a hiɓe wondi e majje kamɓe tigri ko luttani ɓe wo ko uddutugol janga ɓe sali ɓe jangi yeru fontuɓe ɓen kadi jangi faami sali gollitirgol jakami andi o tabir ɗo tabirinugol ɗo ma'a hara no jonni doole yewtere nde ko ɗum allah subhanahu wa taala ni lima ma'akum min qabli ko adi an natomisa wujuhan ndemen mehata ndemen ittata ndemen bonnata ko inete a tams ko ittugol hunde no nde woniri noon no fo jonnon ndaare ɗo ene ko ɗum fanda ɗo an natomisa wujuhan geece fa na ruddaha min rutta ɗe ala adbari ha ka ɓabbe majje ɓaawo jonnon ɗo hiɗen mari ɗo min qabli enen ɗo min qabli an natmisa wujuhan fanaruddaha ala adbariha ko ɗo aya fanda ɗen famude ko honɗum fanda an natmisa wujuhan fanaruddaha ala adbariha ɗo hiɗe mari manaji tati ɗi ceerno ɓen sifi fi o mana ɗo imma innen ɗo mehugol geece maɓɓe ɗen ko ala wajhi haqiqa ide mari fenete al haqiqa ko inete al haqiqa bi mana hare Allah inni si tawi tu woni on waɗaari on gomɗinaade nde alqur'anare men ɗettay yeeso mon kon fof men nattira ka hoƴƴudu ga hoƴƴudu ɗum kadi arta ka yeeso ga hara ko ɓawre seppirta hara onon si ɗon faala yawde yeeso gongo ga hikkuri hara ko ɓawre bi mana none ko wiyete lette kono sen firtiri non kon ɗum haray ko firtirɗen oɗo aya ko min babil haqiqa sikki ko kalfe waliɗɗen tigiri firtude ceernoɓe gonon inni wo oɗo aya na haqiqa fanda jakami andi manal haqiqa haray ko innugol min qabli ko adi an natmisa ndemen mehata ndemen bonnata wujuhan geece jono kon ɗum fana ɗo kadi geece bi mana ko hooreɓe maɓɓe ɓen al wujaha ko innete ala ɗuma wajih ko neɗɗo marɗo teddungal Allah inni son accali mi mehay geece lamɓe mon ɓen mi mehay geece karamakoɓe mon ɓen mi mehay geece marɓe jawle mon ɓen jakami andi ɗo wuju naafi ko yeeso fanda ɗo ko ɗum fanda sike mi mehay yimɓe tedduɓɓen sabu ɗo hon ɗum utliqa al wajhu wa urida al insan ɗo ko yeeso ngon wawla ɗum hen no wawi wasayni fakku raqabati renɗine dande wona dande nde renɗinte ko neɗɗo on jakami andi ɗo ko fanda ɗo wujuhan yani geece imma inne ɗo kadi ko haqiqa geece ɗe ma inne ko majaz sa inni ko haqiqa haray ko geece maɓɓe ɗen sa inni noon ko majaz haray ko hooreɓe maɓɓe ɓen e marɓe jawle maɓɓe ɓen e ceernoɓe maɓɓe ɓen fanda mi ala se fanda jonnon ɗo innuɗen no fa na ruddaha min rutta kadi on geece ɗen saabu o damir ɗo ko ɗo arti
wujuh min rutta geece den ala adbariha ka ɓaawo majje seke ɗum ɗo hikkora ɓaawo ga ko ɗum ɗo woni mana haqiqa bi mana kono aya on walori noon ko nomo firirte haray noon ceernoɓe buy koye on tafsir ɓe yaare muɗum ceernoɓe go inni la haray na haqiqa fanda ɗo ko majaz al majaz bi mana ko on ɗum fanda ɗo ko fanda ɗo min qabli ko adi an natmisa wujuhan ko nde men mehata geece siki ko nde o mehata geece mon ɗen hara o hiyata gonga jokkon ɗo na geece ɗen wona bonnede ko woni geece maɓɓe ɗen hiɓe jogii geece maɓɓe ɗen ko woni ɓe yiyata ko wiyete peewal kala no wowlirɗa kala no siforɗa kala no ɗumannoɗa ɓe yiyata peewal fa naruddaha ala adbariha min rutta geece ɗen ɓaawo majje ko ɗum faandi bimana ɓe hilto e waɗugol majjireji ɗiɓe wonno qabla al islam adoyo ɓe hemdade deftere maɓɓe nden ɓe hendo peewal ngal ɓe rutto e ɗin ɗon piiji si kono firtirɗen hannde kadi haraygol bindol ɗo hannde kadi na haqiqa firtirɗen kolko min babil majas malasen faami jaka mi andi hila wawi firtude oɗo aya haray ko adi men mehude geece ɗen min rutta ɗe ka ɓaawo maɓɓe bi mana ka huƴƴudu maɓɓe ɗon ko mana arano on noon mana ɗiɗa ɓon ko adi men mehude geece ɗen hara ɓe yiyata gonga ɓe rutto e majjere tun hara ko majjere tun ɓe yoloto e muɗum ɓe wonoto e muɗum ɗum no fof no sella ka nder ko wiyete ɗo a tafsir joni noon ɗuma ceernoɓe goo inni wo ko fanda ɗo min qabli an natmisa wujuhan ɗo ko mana tataɓa on wonɗo yanaɗo ko fanda ɗo ko adime mehude geece maɓɓe ɗen wo wondema kaka alyahudiyanke ɓe banu nadir e banu qurayza e banu qaynuqa iɗen andi leƴƴi tati hade no madina jiyaɓe e leñol maɓɓe ngol nulaɗo yaltinno ɓen ɓe piiridano ɓe yalti ɓe yehi ardu sham azri'at ɓe yehi e nokkure noyne azri'at ɓe yaltina wondema aya on ko ɗum faandi ko ado gonɗine adoyo men mehude geece mon ɗen seke adoyo men sabu si yeeso mongo hikkori ɓaawo haray ko ɗum woni on on dogi ɗum waɗuno ka waɗano waɗuno nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam yaltinnoɓe yuhribuna buyutahum bi aydihim wa aydi lmuminin fa atabiru ya ulil absar haray ko ɗum weyde bimana ceernoɓe go inni ko fandaygol bindol ɗo ko banu qurayza e banu qaynuqa e banu nadir ko ɓe yaltinano kon kasare madina sabu geece maɓɓe ɗe wontirno ɓaawo maɓɓe sabu kaɓe hoɗuno ɗon ɓe huccutuno ɓe dogi ɗum noon a fanda kono ene e nder ɗi tafsir ji ɗo ɗiɗi ɗettirgol mo haqiqa ma ɗettirgol mo majaz ko on ɗum ɓuri sellude ɗon be hoten ka qa'idaji ɗon be hoten ka qa'idaji ceernoɓɓen ko honɗum inni yawɗe daruɗen sawan kana ko ulama'i l'usul aw ulama'i inne wondema albalaga ɓe inni wondema haala sino selli ka haqiqa sellata ya firtimo majaz ko si tawi woni haala kan sellata ka haqiqa yaren ka majaz de jakami andi ko ɗum waɗi ibnu kathir inne wondema tabari ibnu jarir tabari e ko nande muɗum ɓe fof ɓe inni ɗo haray ko fanda ɗo ko mehede yeeso ngon tigiri wona fi haray ko ruttagol e majjere ma ko ɗum ɗo ko ɗum ɗon ɓuuri sellude sabu ɗon haray ko haqiqa firuɗen haray noon si haala yewtama koko feeñi e makka kon ɗetteten enen en innata na windi hina haala kan ɗetteten koko suuɗi yaala kanko ko waɗi kon ɗon tafsir ɓuuri fewde joni noon kañum kadi innuɓe ɓen kañum kadi wondema koye firtirɗo bil haqiqa kamɓe kadi heɓe jogui manaji ɗiɗi e o ɗo ɓe inni min qabli an natmisa wujuhan ado men mehude geece ɗen fa naruddaha ala adbariha min nattira ɗe ka hoƴƴudu ga ɓe inni wondema naafi ko yeeso ngon e guite ɗen e kine ɗen hikkorto ɓaawo ga o kamɓe ɓe inni ko wondema yeeso ga wa'aywa ɓaawo ga seke guite ɗen fo suumo kinal ngal udda hunduko kon udda ɗo fof ɗum ɗo fof suumorowa no ɓaawo ga suumori noon wondema ko noon ayan faadi mi ala sen faami seke ɓen ɗon inni wondema ko woni mehugol yeeso ngol naafi ko guite ɗen artira e ɓaawo ga hunduko kon artira ɓaawo ga na ko guite ɗen e hunduko kon e kine ɗen fof uddata fof ɗuma uddo wano ɓaawo ga uddori noon kon ɗo woni mana ara noon mana ɗiɗa ɓon ina fi yeeso ngol ma guite ɗen ma hunduko kon uddoto ko woni ɗum ɗo fof hikkora e ɓaawo ɓe yara ɓawre ɓawre jaman faami ɗon jonno ene ɗum ɗo waɗuno ka waɗani ɗon kañum kadi ceernoɓen poɗodiri est ce que ɗum ɗo waɗi ka waɗani min qabli an natmisa wujuhan fanaruddaha ala adbariha waɗuno ka waɗani ceernoɓe go inni wondema waɗoyay kono ko honnu akhiri zaman qawlul awwal akhiri zaman
bimana oɗo aya waɗani e hoore yahudiyanke ɓen kono waɗoya e akhir zaman ko ɗum ɗo woni mana arano ɗum ɗo ko qawlun min aqwali al mufassirin ceerloɓe goo inni oɗo aya waɗoyay kono ko yawmal qiyama yawma al qiyama ko ñande dargal ɗum ɗo waɗoyta waɗali tan konngol tataɓa ngol ceernoɓe goo inni honno wondema o aya ɗo no jippindina e charte o aya ɗo haray silme adoyo men mehude geyte mon ɗe men nattiraɗe ka hoɓɓidu mon wondema Allah ɗa jippini oɗo aya inni siyo goɗɗo e moɗon silmani mi waɗay ɗum goɗɗo e maɓɓe noon silmironki wadde won hombo Abdullahi ibn Salam himo jeeya e alyahudiyanke ɓen oɗo aya jippi tun woni he yomi silmu ado yo yeeso an gon nattire ɓaawo o silmugol makko hande kadi aya on inni hande kadi mi hedditiɓe mi wattaɓe hay fuyi sabu fiyon ni sabu Allah inni komi jippindirno aya on ko si on fop on silmali kono goto e mon silmi ɗiɗo e mon silmi hande kadi ñawrden dewtatake yore hedditiɓɓen hay so ɓe silmali mi anda sen faami ɗuma konngol ɗin tati jaka nandi oɗo aya mo jippike ko noon nu rewali yore maɓɓe woɓɓe inni ko akhiri zaman ɗum ɗo waɗoyta woɓɓe inni ko ñande dargal woɓɓe inni wondema ko ga waɗayno kono ɓay goɗɗo e maɓɓe silmi hande kadi ñawore nden itta sabu Allah ka jippinno ñawore nden waɗuno sarti ko si tawi woni goto e maɓɓe silmali goɗɗo e maɓɓe noon silmi ñawore nden hande kadi waɗani mi anda sen faami joni noon Allahu subhanahu wa taala ɗo inni e adden aya ɗo min qabli an natmisa wujuhan fa narudda ala aw nal'anahum mamen huɗaɓe kon ɗum enen en famino wondema huɗugol ɓe ko fanda kon ɗum ko raɗede e yurmede Allah nden joni noon aw nal'anahum ɗo nal'anahum ko honto o damiru ɗo hooti aw nal'anahum mamen huɗaɓe homɓe ɗo hiɗen mari kadi qawlani hiɗen marɗo kadi konnguli ɗiɗi aw nal'anahum yani ɗo aw nal'anuhum mamen huɗaɓe homɓe woni ɓeɗo utul alkitab hokkaɓe defte saliɓe jokkude ɓe nana sen faami aw maɗum innen aw nal'anuhum yani aw nal'an sahibal wujub nattire mo ɗo jaman faami yani aw nal'anuhum mamen huɗaɓe yani min huɗa himɓe defte ɓe gomɗinali men maɗum innen aw nal'anuhum mamen huɗaɓe ɓe men ɗetti geyte mum ɗe men nattiri ɓawoga men huɗaɓe kadi jaka mi andi si ko noon firtirɗen haray ko groupe aji ɗiɗi wonɗen e yewtude fi muɗum sa tawi woni an ayni o damiru ɗo koye ɓeɗo howti haray ko yimɓe goto ɓen Allah ɗetti yeeso maɓɓe ngon nattiri ɓawo hanga si woɗɗintiniɓe yurmede Allah nde si en natti noon o damiru ɗo ka aya on fuɗɗi ɗon ya inde wondema ya ayuhalladina utul kitab haray hande kadi aw nal'anu ahlul kitab nanda sen faami damiron konto nattirtemo ɗum ɗo fof no selli kama la'anna wanono men huɗirno wanono men woɗɗintirno ashaba sabti himɓe asawe ɓen ko ɗum Allah subhanahu wa ta'ala sifani en ka suratul baqara Allah inni ta on nangu e liƴƴi ɗin e ko wiyete innen wondema e ko wiyete yawmu sabti ñande asawe ko wiyete samedi ko ɗum ɓe woni e wadde ɓe yahi woni juma ɓe nangadi ɓe bugo fileji maɓɓe ɗi siɗi nangi liƴƴi ɗin ɓe arana ɗi e samedi kamɓe ɓe na ɓe nanga maɗum ɓe ɗuma bugoɗi e ko wiyete samedi ɓe acca ha e dimanche ala on ɓe yaha ɓe ɗefta ko wiyete kon innen liƴƴi ɗin ɓe na ɓe nanga bimana ɓe haɓɓiti ɓe faala waɗude Allah subhanahu wa ta'ala ƴoyre imma ɓe nanga ɗi ɓe yaha ɓe ɗuma ɓe bugo sanke maɓɓe ɗen fi nangugol liƴƴi ɗin e juma si ɓe yeyani ɗi noon e inne wondema e asewe on ɓe inna ɗiɗo ko e juma ɗi nanga wona e asewe maɗum ɓe bugo ɗumaji ɗin e asewe ɓe aroya e ala ɓe ɗettadi ɓe inna ɗiɗo haray koye ala ɗi nanga ɓe sikki ɓe wawi wadde Allah subhanahu wa ta'ala ƴoyde Allahu subhanahu wa ta'ala waɗi ɓe honɗum kiradatan khasi'in waɗi ɓe honɗum baaɗi waɗi ɓe keroji Allah subhanahu wa ta'ala mehiɓe Allah noon inni haray onon yo himɓe defte okkaɓe defte
koni gomɗine nulaaɗo sallallahu alaihi wasallam koni gomɗine nde deftere alqur'anare si on gomɗinali ado si on gomɗinali ha mi ɗetta yeeso mon ngo mi nattira ka hoƴƴudu moɗon ɗum arta ka yeeso moɗon yaaro ɓawre mi meha on wano no mi mehirno noon yimɓe feƴƴuno ɓen ado moɗon joginoɓe jikkuji sifa jikkuji mon ɗin ko ɗum woni innano ɓen wata nangu liƴƴi asewe ɓe sikki ɓe waɗa Allah ƴoyre onon kadi ko ɗon mi rewnata o yiɗo Allah subhanahu wa ta'ala on ɗum gollitir ko wiyete qiyas Allah subhanahu wa ta'ala waɗi ɓe ɗo ɗuma qiyasan e ahlu sabt fiyo ɓe andu sabu ko fi non honɗum Allah subhanahu wa ta'ala jantani ɗo himɓe asewe ɓen sabu wonaɓe e yewtede ɗo ɓe jangi fi himɓe asewe ɓen ka defte maɓɓe Allah no ini si on accali yahe jangon ko wiyete himɓe asewe ɓen no ɓe waɗira noon onon kadi ko noon mi waɗirta mi wan Allah subhanahu wa ta'ala piyani ɓe misal hunde nde ɓe andi fiyo ɓe andu ko ɓe woni e wadde kon si ɓe fijiri tun koko ɓe andi ko rewnete waɗe maɓɓe jaman fami ko ɗum Allah dani wa kana amrullahi maf'ula fiyaki Allah honno ko huwa ɗo bi mana muye Allah ɗen kodtoriye Allah ɗum ɗon ko windanoma ɗuma o fof seke goɗɗo wata firtude maf'ula yani muqaddar fof no eɓɓa goɗɗo wata firtude ɗum ɗon rufiyatil aqlam wa jaffati suhuf haray karambini ɓantanoma piiji ɗin fof winda Allah no inni inna allaha tabitino Allah la yaghfiru an yushraka bihi o yaafotako on sirkanɗo jonno konno fandaɗo a shirku ko fandaɗo ko shirkul akbar sabu si sariya men on sino yewtude fi shirk yewtay ene noneji ɗiɗi fi shirk naka hiiɗa no windi o shirk firtata sirku manduɗen o sirku gono ton ko nenete shirkul asgar shirku gono ton ineteɗo shirkul akbar shirkul asgar ko shirku fanduɗo on ɗon ko wano ñoore wano piiji go ɗum ɗo yaltinta goɗɗo ka dina ko bakkatu heɓata ko nonte shirku al asgar jaka mi andi hon ɗum naka mi hika hadisaji wo faqad ashraka minata kari yalti ka dina ko be kadi mi anda ene o hadis ɗo kon ɗum o wallan e yetade ko shirkul asgar ka ko shirku akbar jaka mi andi ɗon on mustala o ɗon kañum kadi ko mustala mo tawata hara ko be on tigi humpito shirkuji ɗin kañum kadi ko anwa amma a shirku fandaɗo ɗo on a shirk ko fandaɗo ka aya ɗo huwal kufur kefalankaɗo wano ɗuma yingo ko nande no fof nene shirkul al asgar jaka mi andi ɗo Allah subhanahu wa ta'ala inni la yaghfiru mi yafotako o yiɗo Allah inni mi yafotako an yushraka bihi yani an yukfara bihi jaka mi andi ɗo an yushraka bihi kon fana an yukfara bihi ko wonde o waɗirte keferanga amma mo waɗi namima mi mana yingo waɗiri ño'i hakkude yimɓe ɗum ɗon Allah subhanahu wa ta'ala ɗum ɗon ko ino jeeya ko wiyete kaba'ir ɗum ɗon sa tuubi Allah no yaafo on ɗon natora ka nder an assuɗo jaka mi andi si innama shirkul asgar ɗin ɗon sa tuubi Allah yaafot amma shirkul akbar Allah indi ɗum ɗon mi yaafota ko fiw jam noon si Allah indi ɗo o yaafota ko shirku ko wonande kadi hombo mo tuubaali hay shirkul akbar sa riwi ɗo sana mo duuɓi temedere a laɓɓini tuubi ma a tuubi haray ɗon kañum kadi Allah yaafotoma ko fanda ɗo wondema o yaafota ko sirkanɗomo o yaafota ko sirkanɗomo maayi e hoore sirku tuubaali kon fanda ɗo mi anda sen faami Allah no inni an yushraka bihi inna allaha la yaghfiru o yiɗo kañum kadi faamen ɗo ibara o Allah ko ɗum inna allah o yiɗo ko tentingol Allah ini pellet mi yaafota ko sirkanɗo la mayde ko wiyete shirku sabu Allah subhanahu wa ta'ala yetino ko yaaya ko inna shirka la zulmun azim sanani a shirku ko toña mo walana Allah tage jonne tere timmude jonne haqqille jonne neema jonne inne ñaameteji makko ne hendu makko ɗum ɗa fofude appareil jelu woni ka nder organe ji ma facture alama arde tawde ɗum fof acca ɗum ɗon fof o yeetoma goɗɗum inna anka an a kafidamo e bani adama ma kafidamo e leggal ma kafidamo e hayre ma kafidamo e piiji goo Allah ini ɗum ɗon noon ɗum ɗon mi yafotako ɗum ɗon woni mi yafotako sa maydi e ɗum ɗon wonni wa yaghfiru kono himo yaafo ma duna zalika ganin ɗum ɗon c'est que kala ko bonnuɗa Allah subhanahu wa ta'ala ini mo yaafo ɗon kono noon hoore ko ini ɗo kadi himo yaafo hadisaji ɗin no wala ni en tafsil hadisaji ɗin no sergitani e nde yawtere ɗo sabu alquran an ɗo waɗi ko wiyete ijmal moftu yawtere nden hadisaji ɗi noon ari ne tafsil hiɗe mari ko wiyete bakkatuji ɗin kadi hiɗe mari to sooki hiɗe mari janɗuɗi hiɗe mari ɓurɗi janɗude akbarul kaba'ir ko ɗin ɗo ɓuri janɗude al kaba'ir ko ɗin ɗo woni jani ɗin as-saghair ko ɗin ɗo woni to sokoy koy ko ɗum ɗon Allah ini illa laman
jon non si tawi woni lan juulude lan jangude lan wadude sadaka ko honko e hobbitoto o toskoy koy toskoy koy hay si tawi woni mi tubali Allah yafatama hay si tawi woni mi tubali amma jani din e burdi jandude din don ko be jododa ni sa tuba labbina annadamu ala ma fat din ko be jodda tuba hay sa yehi makka sa tu joda ki tubuda di Allah subhanahu wa ta'ala yafata kuma din kono ene sa mayi atubali dino alutto e kayite ka anga luttoita kadi kayite ahlus sunna wal jamaa mo maydi ko wiete al kaba'ir ara fiya ke makko no rutta ka Allah subhanahu wa ta'ala in sha'a azaba wa in sha'a ghafara si o falama o yafike si mo falama o yafaki kono no hay sa nato e kayite a luttoita to sabu amaydo ko wiete tawhid ida mari non khawarij ida mari mu'tazila ida mari inna wandama murji'a ida mari din feddeji batila din feddeji yaltudi ko wiete doftare ne ben don inni sa maydi e jani din atubali an e ko wiete sirku do foko gebal gotal jogi don kayite luttude kuna ali sunna wal jamaa kan ni la si goddo maydi tun e tawhid sabu nula do konno amaki kala maydu la ilaha illallah dakhala al janna kono non hore ko natta kon al janna kanula amaki do maydi la ilaha illallah wa nata al janna on aya on hadis don firta wonde ma sa mai directement ka kander al janna foko da wawi re woyde transit sa mai di e tawhid hara amai do tawhid kono golle ala ida wadi kabair ida wawi on nato de kal janna kono anata ta dukhulul awwali ko enete kon dukhulul awwali mana a jewitake e feddeji arani jabbiteddi ida wawi non re woyde sunne si Allah ya faaki yaltinay ko woni a luttu tato mi ala je fami ko dum Allah dali do wa yaghfiru ma duna dhalika himu yafo mo fa ganin dum do liman yasha ko mo mu yani kadi Allah non dali wa man yushrik billahi kala sirkan do Allah o yido kawini do wa man kala sirkan do hande kadi debbo no naturi kaman do gorko no naturi kaman do fop no naturi kaman do jonnon e der naturbe ben fop sariya on ari ittintini wobbe go feetudo naturado bobo mo hellifa ka naturado junujo naturado sabo ko no sortan den ben don kaman sabo o indu goddo man wa man yushrik kala on sirkuda hande kadi o man do ko do be neta ko tufidul umum ko fop nati do kono sariya on ari ittintini rufi al qalam an salas anil na'im anil majnun yani bimana hebude non hande kadi bindigo ardi ni be do tawaka yewterne be do tawaka yewterne be do tawaka yewterne jaka mi andi ko hombono si yewtere yewtama fu naturi ton ko hombo kadi yaltinta wobbe ko sari yanka na de mi tum jodo to madu dental jodo to no hare Allah yewtirini kono angata waka o ko be kadi hebo yen bindol sellungol yaltindo en neddo feetu don ko bindol hebuden inuden on naturado feetu do si sirki dettetake sabu wala hakil bobo si sirki dettetake sabu ala haqqille si wadi nopi ko mbono yaltini ben non kadi ko sariya on kadi yaltini be ka der umum ko dum Allah dali wa man yushriku billahi kala on shirkan do Allah faqad iftara ballat o yido woni faqad ballat fi wata sikito faqad iftara hare o do fifidike isman bakatu aziman mawdudo dare do Allah subhanahu wa ta'ala do yewtira aya on non faqad iftara isman o yido ini isman on jogaki alif e lam sabu do si tay alif e lamu arno mi mana himo jogi bakkatu anda don kono o wadi bakkatu hakke mako o jandi hakke mako o mofti hakke mako duma en wawata mo happude nana se fa jaka mi andi isman on tu no tindino dum mawnugol sabu ko nakira haray ko non ko anakira lamari no aziman mawnugol si Allah inni wonde makari wadi bakkatu mawnudo hare dum na yemide ci ko to soko sabu ko Allah subhanahu wa ta'ala tago do en inni o wadi bakkatu mawnu jonnon goddo no wawi landitade do hari ko hon dum wonben e jangude si fi sirku wala do hari ko wonben e jangude do ko fi yahudian ke ben ko ni gombine sina dum Allah nattiray yeso mon gomba ko dum addi do ko wiete yewtugol en do fi sirku ko inneten rabtu no hakkunde de ayde do bi mana no wodi ko jogindiri hakkunde wodi gol do sirku e duma gomdi ngongol de tawde be defte no jippina e mabbe Allah inni be kama nasiban min alkitab gebal be kama gede e famugol deftere mabbe de bi mana al yawden ke wuruduno be ene nulado be hari be majja ibe jangi defte mabbe den fami wonde ma sifaji nulado di no windi ton sifaji alquran no windi ton pidi no fo no windi be suudi
ɓe suuɗi ɓe feññinaani jooni noon jooni noon ɓe suuɗi ɗon kañum kadi hewtaali ɗon sababu nuzul ko ɓe heltitoto ɗen hon ɗum e sababu nuzul fi en faamu ko fiyon ɗum Allah jantani ɗo shirku ɓaawo o jantanade okkaaɓe defte ɓe ɗon kaka sababu nuzul horte hiɗe mari goɗɗo nenne Ka'ab ibnu Ashraf Ka'ab ibn Ashraf Ka'ab ibnu Ashraf hino jeeya on e kohoɓe al yahudiyanke ɓen Madina o wiyete ɗo e Huyay ibn ina waɗan Akhtab ɓeeɗo ɗiɗo ko kohoɓe accana ɓen e leñol maɓɓe ngol num Madina ɓeeɗo no faala mowɓugol Quraysiyankoɓe ɓen yo ɓe yahu ɓe juha julɓe ɓen ɓe lanna fi maɓɓe ka saare Madina sabu fiye ɗo koye wonɗen e sifanade ɗum ɗo ko fiyen andu ko fiye ɗum Allah yewtani fi maɓɓe tun takkel on ko wiyete sirku e orele hina fi sirku ayeje ɗen wonno e wolde ko ɓeeɗo hoten ka sababu nuzul fiyen andu ko joginiri ayeje ɗen ɗiɗi ɓeeɗo ɗiɗo ko himɓe kohoɓe accanaɓe jangunoɓe defte maɓɓe ɗen ha faama joni noon ɓeeɗo faala moftugol Quraysiyankoɓe yo ɓe aru ɓe hawtita ɓe haɓoya nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe meha ko wiyete l'islam ɓe yehi noon ɓe hawrodiri on bo e Abu Sufyan heɗen andi Abu Sufyan kañum kadi ko horejo rewaynoɓe sanamu ɓen on tuman Abu Sufyan inne Abu Sufyan ɓe yehi ɓe inni Abu Sufyan meɗen ari hiidugol e maɗa sabu an kadi ko an woni kohojo ko wiyete Quraysiyankoɓe meɗen faala en hawtutu waɗen ko wiyete alliance yahane nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam Abu Sufyan inni gasi kono hiɗon andi ono woni himɓe defte menen komin himɓe majjuɓe ɓe inni ɗo yen hawtutu yahane Muhammadu Abu Sufyan joni no wowlude e inde koyen num Quraysiyankoɓe o inni ɗo yen hawtutu yahen ɗumannoɗe menen kadi meɗen mari lande ɗe ɓen faala on landade ɗo yen hawtutu woni hunde wotere ɗo ko rewayɓe sanamu ɓen woni e landade himɓe defte ɓen fi ko wiyete lande fi yoɓe faamodir ɓe yahana julɓe ɓen Abu Sufyan inni wondema menen ko sanamu men woni e rewde menen ko leɗɗe e kaaƴe ko nande muɗum woni e rewde onon noon kon himɓe defte menen komin himɓe jahili himɓe majjuɓe ɗo en hawtutu meɗen haray meɗen mari konguliɗi men landoto Ka'ab ibnu Ashraf e Huyay ibnu Akhtab ɓenni tafaddala joni sifano men Abu Sufyana ɗetti yawtere nde Abu Sufyana inni onon ɓe faalaɓe yen wondu hiɗon andi ko deftere onon kadi hiɗon inni deftere no jippi e mo ɓeɗo inni ɓe inni awa onon e Muhammadu faydi ko haqqille gooto jogi ɗon par ce que Muhammadu kañum kadi ko nden nawnare jogi o inu deftere no jippi hoore makko jakka mi andi ɗon ɗum Abu Sufyan ko marɗo haqqille o inni a wondema ɗum haray ko gonga a ari en yewtu kono noon e ore ko Muhammadu woni e wolde ko onon kadi ko ɗum maɓɓi ɗo ɓeɗo inni awa ko noon woniri Abu Sufyan inni miɗo faala yon yeetolan siko menen jogii konga ka ko Muhammad ɓeɗo noon inni awa sifane men fi dina mon kan ono bimana aliyawden ko ɓen ɗo ɗiri ni yeete men ono Sufyan ko ɗum jokkuɗo Abu Sufyan inni menen ko sanamu me rewata kono si himɓe hajjayɓe ɓen ka suudu Kaaba ɗo fof ko menen kipataɓe ko menen yarnataɓe ko menen wernataɓe ko menen hollataɓe kono no hajjirte ko menen ɗumannoto Muhammadu noon o taƴino enɗan o yo yenni sanamuji o yenni naamu mawɓe makko ɓen o ɗumannike ɓeɗo noon hande kadi noon on tuma Abu Sufyana inni jonno komboya men jogii gonga ɓeɗo ɗiɗo suuɗi gonga on hiɓe andi sifaji nulaɗo ɗin ka defte maɓɓe ɓe inni ɓeɗo ɗiɗo inni Abu Sufyana kono jogii gonga e hoore Muhammadu Abu Sufyana inni awa sujjane ɗi sanamuji amen ɗo fiyo men andu ko menen jogii gonga fami ka ɓe hilti ɓe sujjani ɗi joni noon kaɓe sujjani sanamuji ɗin ɗon ɓe sirki ka ɓe sirkali ɓe sirki ko fi ɗum ɗon aya on yewtiri ɗo fi sirku ko fi maɓɓe wonano e wolede sirku on ɗo koɓe sujjani sanamuji ɗin kon ka ɓernde maɓɓe hiɓe andi ko fenade nde tawde ɓe sujjani sanamuru kala sujjanɗo sanamuru o sirki ko ɗum waɗi aya on ɗo sifani fi sirku ɓawo jantagol ɓe joni noon ɓayi ɓe sujji ɓe ɗumannike hande kadi noon aya on jippiyore maɓɓe ndaare dugole hagal ko waɗɗon hiɗon andi sifaji Muhammadu ɗi hiɗon andi piji ɗin fuu yahon tawa kañum kadi ko yimɓe ɓe ala fus onon deftere no jippi e moɗon tawon hara ko fii tun fii yoɓe tawtu on sujjiran ton waɗon sirku jakami andi oɗo aya on noon ko yowodiri on sirku ɗon ko fii ɗum ɗon sirku on takkaɗo joni noon Allah inni on noon liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara isman azima
Allah no dali alam tara ila alladhina e ayi ali ben dari ko hawni jonno ko hombo inna do alam tara ko hombo fanda do so hi ali ene ko nula do fanda ka ko himbe ben do hide wawi innude ko nula do hide wawi kadi innude ko mardo hakkile o yani alam tara e ammar do hakkile ahi ali ma alam tara e annula do ahi ali bi maana do kanyum kadi o hido hamzatu on do ko hamzatul istifham litta'ajjub do kanyum kadi ko fi hawa dare ko hawni ka hayali ko hawni bi maana Allah subhanahu wa ta'ala sabu do be al yahudiyanke be do hande kadi baybe wadi dum don be helti bayni ko menen jogi gonga be nangi e mantugol hore mabbe menen meden mo'i menen ko Allah hidi nahnu abnaullahi wa inna wa nahnu abnaullahi menen ko men bibbe Allah menen ko men dum do menen men sumoyi wo inne wonde ma balde capannay de annabi Musa yawno de limi qatina ka jabal inna duma wonde ma tur bimana hibe mari yewteriji buydi be inata kambe hibe welti Allah ko ay goto welda e mabbe jonno baybe woli dum don andi don be manti on be manti hore mabbe be labbini hore mabbe Allah subhanahu wa ta'ala non jabi be Allah inni alam tara e hi ali nulado ko hawni ila alladhina fade be yuzakuna anfusahum men labbina hore mabbe be na menen mede weddi Allah menen dum do tawata din jikkuji di be woni e wolde fo be siforadi sido sifornodi onon sujjata no fi hendagol Abu Sufyan inde mum be jakamandi don sariya on do o aya do ko dalni notten ko no harmini few mantowo hore mudum ma mantowo goddo hara antigidi da felliti ko wonda e wolde kon on mo wonda e mantude wonda e de fiji dum non no heewi e men modda goddo wadanami moddire fu gotum kamo bawo min he kaari no moddi kaari no dumani mi detta sifaji moddi tum jikkuji moddi tum mi yowa yore makko hara mi do andi himo moddiri kono ko ngosen goda ida o alday mum kono min honno ka mantugol mo mi mofta piiji din fop mi na fiiji din fo mo ndemo sabu don aba anga wadi ko wiete on tazyif don anga majini ya jama sabu a jonni mo jikko ko aldaymo ko dali alla sellata kadi on jodon mi do mo imi mo kono non sa manti goddo e jikkuji tawa mo wondi e majji wowla e hakkunde himbe fino jama on jembintirira jikkuji makko din dum don ara no dagi jakam andi mantugol goddo hida mari mantugol goddo mazmum la mari mahmud la mari mantugol goddo dagigol la mari mantugol goddo mo dagay sa mantay kadi ko ya mantu yenko o wadi ko na ya jonnumo gebe de o wonda e mudum sabu beedo ko dum hoynira ko yetagol menen mede weldi Allah menen mede jokki sariya menen dumanni tay non a legabe sujjande sanamu ibe wadude peji din fo ibe suudi jikkuji nulaado din ibe suudi fi alqur'ana andiro jakay be mantude hore mabbe hakkude yimbe ben kono leyton hibe wadude goddungo Allah subhanahu wa ta'ala non jaabi be do awalam tara e hay ahi ali ko hawni ila alladhina fade men yuzakkuna be no labbina anfusahum hore mabbe Allah non inni bal ko woni Allahu yuzakki man yasha ko Allah labbinta mo faala kon woni ko Allah woni e labbinde mo faala bi mana ko Allah subhanahu wa ta'ala arsikete jikkuji moƴƴi fiya waɗuɗi o yiɗe ɗo kañum kadi ko fameten jakami andi ko hombo manti mum ɗin ɗettoyte ayon ko faala e sappade si yimɓe ɓe fo mantima tawi Allah mantalima harena faali sabu Allah subhanahu wa ta'ala ɗo akonini yuzakkuna balillahu yuzakki man yasha ko Allah laɓɓinta mo faala bi mana mo Allah laɓɓini on mo Allah manti on mo Allah ɓanti fi mum on mo Allah ɗumani on ko ɗum nafata ko Allah subhanahu wa ta'ala mantata yu'izzu man yasha wa yuzillu man yasha jakami andi peji di fof kaka Allah kadi rutete wala yuzlamuna be toñoytaake fatilan yen forowol seke sa detti ko wiyete gungulol maɗum forowol ɗo kañum kadi non ko no fameten ko fiyon ɗum Allah subhanahu wa ta'ala ɗo ni ɓe toñoytaake yawmal qiyamati nde golle maɓɓe ɗen no peese nde ɓe hetta jirdu maɓɓe ni yiru ko wiyete forum sabu forum ko piin tos ko jonno se tay woni Allah ni on toñoytaake forum ko itti peji itte sikke peji janidi si wadama nafiu e tos ko hare janidi kan itte ko yete sikke jonno Allah ni do unzur ndari ko mo non kadi inna do yo ndaru imma inen ko nulado inna yo ndaru ma innen ammar do haqqille ndari ammar do haqqille jonno ndarugol daiman sino wolede ko nu andari ta ko gite maade kono gite do wata hiide siki Allah subhanahu wa ta'ala detti ko hi eta ko do nande ndine piyum hiyo to kum fi yafam Allah dali unzur ndari kayfa yaftaruna ala Allah alkaziba
ko none hombo sabu do ko Allah subhanahu wa ta'ala faala ka yeta gel nen do fefindagol mabbe gol ko faala yetade ko none no be fefindorto non ndari yo goddo aru inna wonde makko rewowo sanamu wada piiji din fo ko on buri moƴƴude julbe ben Allah ini ndari none no on rewriri suudi gonga on acci ko yete gonga on duma cuudi fenande ne sabu do ko no faala den famude Allah yeta ken do fi fenande mabbe de ko none no be feniri non Allah subhanahu wa ta'ala faala yetade ko dum woni non kayfa ko odo kayfiya o faala ye faam sabu goddo no fena oda kanyum kadi fena kono hara na laawi goti be rewri be feni hara none no oda rewri no hawni buri oda ko dum Allah subhanahu wa ta'ala ni kayfa ko honno yaftaruna ala allahi alkazib be woni e fefindade hore Allah fenande Allah dan dali wa kafa bihi isman mubina wa kafa yuni bihi o damir do konto oti bihi o damir o bihi wakafa yani bihi yani al-iftira haray yoni fefindagol mabbe gol o damir do kontodi ko min al-iftira haray wandema yoni fefindagol mabbe gol isman bakkatu mubinan la urupoy o yido kadi Allah subhanahu wa ta'ala ni bakkatu mo e don fagiti on hato nyina e gandal fi yahi no laabi pas no ko jointigol hakkilletu sede mo hino feeni Allah ni unzur ndare gitte sike Allah faala en yetade do sike be fini ore Allah ha tawatawnu fenande nen da wayirde hirde hitere hakke ko ta fenande le goddo watawnu hirude hitere kono hakke ko be feni kon nde feeni no way wasa hirende hitere duma fenande o yido Allah subhanahu wa ta'ala hoyni be do wandema hibe sirka hibe suudi gonga hibe fefindore Allah kadi dale alam tara acce kadi miyeto e on hi'ani ko hawni ila alladhina faade ben utu nasiban min alkitab okabe gebel e deftere sikke hibe jogi faamugo jahmi andi be do Allah subhanahu wa ta'ala innal be do majjube ko hibe faami seeda ko woni ko konko be faami do be suudi utu nasiban min alkitab yu'minuna hibe gomdina bil jibti wat taghut wonte ajibt ko min asnam be gomdina sanamuji wat taghut kala korewa woni ko leggal woni ko hayre woni ko goddo woni ko buudi kala ko rewano ne taghut jango be go firidi do at-taghut wa shaytan bimana taghut ko don ko shaytan bimana bil jibti wal inna wa at-taghut mana jimaji onko mutaqarib fo no battondiri haray ndare o kaabe defte jangi ha faami hilto kadi be gomdina ko wiete sanamu e ko wiete duma be sujjana di kadi seki Allah subhanahu wa ta'ala ko be do hoyni do ko wadi hide mari jango be go inni wo wa yu'minuna bil jibti hibe gomdina num Ka'b ibn Ashraf wa taghut huwa ibn Akhtab seki de do ayaje ko kambe dumanni do kono ko inneten de ayaje do ko inneten ko ulama tafsir al ibratu bi umumi lafzi la bi khususi sabab ala mana on yajibu jakami andi hande kadi ayina wondema al jibti wa taghut ko sanamu e kala ko rewete hoynde jakami andi Allah indi beedo no okka faamu be heltibe gomdini sanam donc hoynde no angal haqqille dida bere den wa yaquluna lil ladina kafaru hibe wi ana hefer be guren sianko ben haula'i be ahda ndare do kanyum kadi hakke ko tawata hibe faala suudugol gongaw do ko beedo duma dido Ka'b ibn Ashraf e Huyay ibn Akhtab yari be ni haula'i e guray siankobe be Abu Sufyan yimbe mum be no feewi buri Muhammadu e dental siki hakke ko be faala yu be tawtube be taybe wata wolugol tun ko be sappo kanyum kadi guray siankobe be ni onon do jakame andi sappagol do kanyum kadi gonnu ko beydugol fenade kadi siki si tayno woni be do duma be do dido inno tun haray e guray siankobe haray onon no buri Muhammadu hando ko fenade suudade parce que kambe be andi sifaji no laade kono be ndari kadi be beydi kadi fenande be inni onon Abu Sufyan ko teddungal e modon e ko nande mum be sappi be ha be felliti ko kambe wona yala nede be inni onon hidon moddi buri Muhammad fenande kadi burti mawnude jikku bon on burti kanyum kadi fenide wa yaquluna lil ladina kafaru comme fala do akafaru bi mana quraish yanko be haula'i be
duma buray sankobe ahda buri fewude min alladhina amanu e dibe gomdimbe sabilallah fenade on wala nande dum do non fo ko fi on be wolirani dum do ko fi hettugol buray sanko ben be tawa be duma be tawide ebe alla non dali ulaika alladhina wido nanen be honu sappino buray sanko be alla kanyum kadi sappibe do wi alla jaburi be on ulaika alladhina ko be woni ben la'anahumullah Allah subhanahu wa ta'ala wodintini yurmede mo nane be sappi buray sanko be ni ko non yobi gonga alla kanyum kadi sappi be ni on wodintini on e yurmede Allah ka kambe be sappi buray sanko be alla kanyum kadi duma sappi alla non dali on wa man yal'anillahu kalamu alla hudi wodintini yurmede munde falan tajida lahu nasira haray falan tajida lahu a heɓantamo a tawantamo a yiyantamo nasiran ballo kala mo Allah woɗɗintini yurmede mum de andu on ɗon hande gadi e son jawa ɗondiri Allah noon dali am lahum nasibun min al mulk jonno kon woni fertiɗo am oɗo no serti e o am mo anduɗe am ɗo ko firti ko bimana bal sabu ko ɗo bal ine ko ɗo am inete ono munqati'a am munqati'a iri dengan am ko harfu atf kono am do ko bimana bal fami ke ko bimana bal bimana jonno sen ini bal hande kadi ko bebe dane mo do hamza inni am lahum yani bal alahum ni malasen fami hande kadi am o mi wattitiri mon bal si mi wattitirimo non bal mi anday hamzatul istifham yani do am on hinayi mi firumo do honnum hinayi mi innumo am maɗum am do hina maɗum firti am do ko firti bal ko woni yani am ko woni Allah ni am ko woni lahum en wodani be nasibun gebal minal mulki elam seki Allah subhanahu wa ta'ala dum kanyum kadi kon be ni do kanyum kadi hino mari sababun nuzul oɗo no mari sababol nusudi no wodi ko fiyon ɗum o aya ɗo jippori ari yawdanke ɓen ko haalayno e jamanu nulaɗo ɓeni ñande Allah on lannata on ko menen laamoto annallam fop ko menen kipata annallam fof mo meni jooɗo mo meni ɓanto Allah no jippinoɗo aya Allah inni wondema am lahum eyni ɗo am ko no fireten ko bal ko woni iɓe mari laamu Allah non inni joni enen hiɗo mari laamu ndernalo lanna Allah inni joni gasi mi jaɓaniyo si tawi woni hiɗo mari laamu on wudday kadi on jonnata goɗɗo geɓoy ko onon tun kadi hooɓoto ɗum noon kañum kadi ko teddungal ga ko wende noon kañum kadi Allah inni onon hiɗon inna si aduna on no laynoyde ko onon laamoto Allah inni ɗum na gonga fewu ina on wal aqibatu lil muttaqin kulayɓe Allah ɓen sakkitorto Allah noon inni joni gasi joni mi jaɓi ko nguli mon si woni on laamoyto ɗum kañum kadi on siforoyto guddan tawata on jonnata goɗɗo hakke ko hooboto ɗo laamuji ɗin on jonnata ɓe wona ɓe jeyaka e mon ɓe yer gungulol tamaro e teddungal ɗo kadi ko hoyde gana hoyde ko hoyde molanade kadi mana se fami ayaw ko ɗum Allah daali ɗo inne waldema am lahum ni ɗo bal ko woni ene hiɗo mari geɓal e laamu wana no wiiri toon noon si nde anna on no lanna ko no laamoto Allah no daali fa idan si tawi woni ko non woniri e hoore ko fefindi ɗon kon la yu'tuna nnasa ɓe jonnata himɓe ɓen naqiran yeru gungulol e ko wiyete laamu bimana ñande ɓe laami ɓe jaɓata hay goto wona chef de quartier ɓe jaɓata hay goto heɓo poste fus ko kamɓe kadi hooboto fof Allah noon inni ɗum ɗo ko so tawi woni mi jaɓi ko gonga ɗum le woni hina gonga manasen fami bimana ɗo ko ɗum ko inne wondema Allah ɓe wol fenande hanga se Allah ini hina no woniri Allah no inni joni haysi ko non woniri o haray kadi on siforoyto jikku boɗɗo sabu on jogoyto gudda ɗo kañum kadi ko hoyde go kañum Allah non kañum kadi inni am ene inni am on ɗo kadi ko mi mana bal ɗi am ji ɗo fof ko munqati bal ko woni eni am ko woni yahsuduna nnasa hiɓe añana himɓe ɓen ala ma atahumullahu e ko Allah on okki ɓe min fadlihi e ɓuural makko ngal Allah inni acce kadi mi feññinana on nanen hari ɓe suuɗa gonga ɓe sujjani sana ɓe ɗumannike ɓe inni wondema ko kamɓe laamoyto Allah inni wondema si ɓe laamoyko kadi ɓe hooboto tun sabu hiɓe wuddi ha Allah kadi inni wurin acce kadi mi yeyto on jikkuji maɓɓe
be sifori ko wiete ngañanendi e ko Allah subhanahu wa ta'ala neminiri nulaɗo sallallahu alaihi wasallam jippingol alquran on e hoore maɓɓe ɗum kañum kadi ɓe jogani julɓe ɓen gañanedi ka ɓerde maɓɓe ma ɗum ɓe jogani julɓe ɓen gañanedi o yiɗo kañum kadi on ko jikku bonɗo Allah inni hiɗo wuddi e hoore ko suuɗuɗo gonga ko Allah inni kadi hiɗo gañani non fof ko ɗum ko sifaji bonɗi yahsuduna nnasa hiɗon aña himɓe ɓen ala ma atahumullahu e ko Allah on okki min fadle e ɓural makko Allah noon ini faqad atayna ala ibrahima min okkino himɓe annabi ɓeygure annabi ibrahima nden alkitaba deftere wal hikmata e gande wa ataynahum min okki ɓe mulkan aziman laamu mawnugo ko ɗum naati ɗo fi yewtugol fi annabi ibrahima e ko nande muɗum yewre hina fi ɗum wonɗon e janngude ɗo kañum kadi heɗe mari ko wiyete yewtere fi honnu annabi ibrahima isa ɗo sabu nulaaɗo ko honto asli maɓɓe yiwi ko ha hewtoyi annabi ismaila e dow bimana ɓeygo inne wondema gorol maɓɓe ngol ha hewtoyi dow Allah noon a landitiɓe ɗo joni onon ko humɗum añoto nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam mawɓe mon ɓen añano laamu ngu Allah okkuno ngun annabi yusufa añano ko annabi souleymana okkano e annabi dawuda ɓen fof jonnalo laamuji jonna teddule defte jippi e maɓɓe onon añani ɓen ko fi on ɗum añanto mouhammad sallllahu alayhi wa sallam e jekkujo fi on ɗum año toon fi yo alquran o jippoyore nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam mi mana ɗo kañum kadi ko hoyde yo fof jonne hunde joɗɗa fanka but mimi jonne tout hawtoɗa ina pourquoi mi jonnana andi ɗum ɗo ngaygu ko ɗon hatti añugol goɗɗo ko ɗon hatti yo fof yo jonne hunde ha nde liiba mimi jonne nde tun an yimoɗa sonka haray on haɗaɗa jogani lan ko wiyete Allah ko piirani ɗo e annabaɓen ko yeetagol ɓe onon o muhammadu mo wonɗon yañude ɗo si on añi o ande on añuno ande no way wasi ko si annabi ibrahima añuno sabu o ko taadirawo makko si on añi o ande on añi kadi annabi souleymana e annabi dawuda ɓeɓe inno toon ɗon hiɗi sabu ɓeɗo fof koye nder ɓeygure wotere wuɗo nana sen faami ko ɗum Allah subhanahu wa ta'ala ɗo inni Allah okkino ɓeygure annabi ibrahima nden deftere hikma o okki ɓe wa ataynahum o okki ɓe ko mbono fanda ɗo o okki ɓe o okki ɓe bimana ɓeygure maɓɓe nden hombo non fanda ɗo annabi yusuf e annabi souleyman e annabi dawud ko ɓen fanda ɗo wa ataynahum mulkan azima ɓe okki ɓe laamu mawnu Allah no ini fa minhum o yi alquran on noon joni no fermude yewtere nde hoyni ɓe kono inni kadi e hoore jikkuji bonɗi ɗi ɓe jogii ɗin fof kono wala yajrimannakum shana'an qawmin ala alla ta'dilu alquran holli en ɗo ko wiyete numɗal inni hoore ko ɓe jogii kon jikkuji bonɗi fof kono taw on ɗettuɓe fof waɗon e ɗuma bagasare wotere woodi woɓɓe e maɓɓe toon moƴƴunoɓe bimana fi kadi o yiɗo Allah jonniɓe utul kitaba no waɗa ni Allah noon inni on no fa minhum no e maɓɓe man amana bihi on gomɗinɗo nulaɗo gomɗini alqur'ana jahami andi on ɗum ko ɗo woni muntahal hati ko ɗo ko wiyete nunɗal hatti yimɓe guluji yedde goto pet gomɗine alquran on ara inna hoyna ɓeya fof kono sorta on goto ɗon yakkude gi jamayi ɗo inna fi wota en toñu kono noon ɓeɗo tawaka bimana ɗo gollitiraka on majorité ka aya ɗo Allah daali fa minhum no e maɓɓe man amana bihi on gomɗinɗo nulaɗo ma on gomɗinɗo alqur'ana damir on no wawi hoto ka alqur'ana damir on no wawi howtude on to enen wondema ka nulaɗo damir on kadi no wawi howtude on ka ɓeygure annabi ibrahima yani fa minhum man amana bi ali ibrahim nulaɗo kadi ara eno natori on nu ka nder yewtere saabu ko toon ɓeywi Allah no ini ko ɓen ɗo ɓuuri noon fandude hono abdoullah ibnu salam e ko nande ɓen wa minhum no e maɓɓe kamɓe kadi yimɓe defte ɓen man sadda anhu dariɗo yinni wakkilaki sakki few sakki qur'ana sakki ɓeygure annabi ibrahima sakki annabi yusufa sakki gorol maɓɓe fof sakki nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam e alqur'an arde Allah noon daali on no wa kafa bi jahannama saira jahannama yoni ko wiyete on no hiite huɓɓuge bimana ɓe siforɓe ɗi jikkuji ɗo soɓe maayi ɓe tuuɓaɗe kono noon haray ka lannitagol a darsumen on ɗo saabu ko ɗo wonnen hattude haray ene ɗi ɓeɗo en ini ko himɓe defte ɗe ɗiɗo jippi e muɗum kono ko ɓeyɗo tum fanda o way daiman sira waɗude tafsir a wattay toon al ibratu bi umumi lafsi la bi khususi sabab aya si jippike e ɓeɗo si goɗɗo waɗi sifa ɗin jikkuji ɗon andu on fof ɗo natori ka nder ɗo bimana haray ɗi jikkuji ɗo fof koye hoore ɓeɗo jippi noon kono ila yawmi din ha dargal daro kala haysi ko julɗo
so jogi ke ɗi jikkuji bonɗi ɗo e ɗumanɗo haray mo natori ka nusus haray mo natoron ɗum ka nder bindi haray ayeje ɗen ko holli en ɗo ko wondema sakkagol gonga ma mabbingol fenade watta nde ɗuma par ce que ko ɗum ɓe jokki ɗo mabbingol ha gasa bambodira e fenade terto gonga on ko ɗum Allah inni on wa kafa bi jahannama sa'ira bambodirgore fenade acca gonga on ɗuma cuuɗa e ko nande muɗum ko ɗum ayeje ɗen holli en ɗo ɗum ɗo ko jikkuji ɗum ɗo inni ko jikkuji himɓe defte kono yo julɓe on hana ɓornagol ɗidolokaji ɗo on hana comportoragol ni haray ko ɗo wonɗen hattude inchallah haray hiɗen hatta ɗo yo Allah dandu en jogagol ɗi jikkuji ɗo holla en gonga artika en jokkugol wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh